yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa, asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa, asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa. Shabanga na bashinula kawasati wa muno, ai, asona kalabanga tekiwa. Shabanga na baba faru kawasati wa muno, never, asona kalabanga tekiwa. Taba amanyisa njane na baba ni moshaku, aye. Nikombela mibatoni baba sase baba numa fuetu ba. Kasimo bula ili migo shabana timinete, aye. Metaza miringa ga ikutama mkami ponela na manane. Shawatapu ashona kawasati wa munu, Facebook no. Shakuchata ashona kawasati wa munu, video call wo. Mibona na hili kushikaza isha mina nzena. Mibomba na hili kutinyonga itamina nzeno. Wangwana mibacha vipela basasi babano aminyu mino kipuma. Kutivita na shitiri kawasati wa umwanyani. Mibungwe na matovela kawasati wa mina shesho. Muti yetu la tula malume mangulwe wa ikoma. Muti yetu la tula malume maibona mangulwe wa ikoma. Ungana adzi fika labanga tekiwo ai. Asona kalabanga lobola, shumanyani asona kawanuna wa muno. Asona kalabanga lobola, asona kawanuna wa muno. Asona kalabanga lobola, shabanga na bashisante kawanuna wa muno. Asona kalabanga lobola, bamanyani bominabo kawanuna wa muno. Haye, asona kalabanga lobola, kawanuna wa mino. Anganya kazi no tupeka. Haba munu bakuishi undani na mbiti. Bangwana baba chavi pela baba nuna baba no hai. Ambamba miwo mirwanu na endaini. Akumina ninga honi atiputa telamina. Labakalebe papatani ni magata na nsekani. Baba sata mitembizi ya mifidi kutamana baba nuna baba mwa.
chika hi parachute la ku faka ntirhweni wa nga moyanga ni ya vona ku ku hava wo fana na vana va mina na swigangu swa yenu mabula ku ra va endla yini mi tiva na vubari bya mino mabula ku ri ni tsandzi yini a swona ka n'wi mi nga tekiwa chomi ya xinuna a yi laveki vukatini na tibibiti chilumani minanzali o Desmond Jogoni mi va chava va ropana nyanyana aisuke mi rabana tichani pela sweswo ikuchila nyanyana aisuke sendela na tinuti na wasati wa munhu ropana nyanyana aisuke mi pona na busiko kawenu na wa munhu nyanyana aisuke mi senda na tilavu and loko I khe huwela ku vanhu va ads avangeni vanhu va drop avangeni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni lakuta munhu a ni tela a ku manese hi pfuneni yini yini I champagne trela mongwe aka manese ni loko vene ka channel ya G1 Sol Makamu inkomo riperi na ku amukela hi le ka G1 Sol Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mutisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na Vamakhelwani hambi munhu tolovela mi ngeni koti loko ni ri na Mambuxu va ta hi hlamusela hi gondo ra vona ra ku tlanga switori muntlhanu ka Mafenya Brothers a hi mhlolo sweswo Vamakhelwani hambi munhu tolovela mi ngeni koti loko ni ri na Mambuxu amukela vanhu. So namamkela ni fikele eka siku ra namuntlha ku hi ta kota ku ni mi sherela kahle munhu ku hi mi sherela xikan'we na channel leyiwani ya xiyimo xa le henhla hi swa gondzo ra mina kusukela loko na ha ri ntsongo ka acting because vanhu vo tala va swi lava ku swi twisisa ku ri no swi sukisele kwini nakona why ku vi mina ka vanhu hinkwavo lava va nga kona ku huma mina swi sukisele kwini na ti-challenges mara I don't think na ti-challenges mara ta swi khumba na swona so hi ta va hi khe hi vulavula hi swo yelana na sweswo. Okay a no n'wi tshinetelanyana microphone loko mi vona ni hala van'wanyana mi nga swi teka nga ku kona na dinjanganja hala ni nga ku tikhoma khomeni Vamakhelwani hambi munhu tolovela mi ngeni koti loko ni ri na Mambuxu ni kombela ku ri komisa ni ku Mambuxu. Alright. Byela vanhu ku hi wena mani wele kwihi. Alright vito ra mina hi mina Mhluri
and then xivongo ni wa ka Maceke ni ta veta ni lunghisa la iliyayo mani va tshamba ni byela xitori xin'wanyana Okay. I don't think ku a ni mi byelini Okay. so va ri siku rin'wanyana va ri a thekisini se vanhu va kha va vulavula hi sweswo a va vuya Joni so vanhu va kha va vulavula hi sweswo so ku na xin'wanyana ve Mambuxu njhani ka Makhense so mani va rhanga va miyela nyana va twa ku vanhu ve ri yini so endzhaku ka nkarhi va ku phela hi mina mhana yena va kaneti ngopfu va kuma titota va kuma titota va ku vanhu va ri mina ni n'wana wa n'wina yeah se va swi veka hi ndlela leyi va ri n'wina maybe na sati even then sati wa n'wina lowa khale even then a lova even then a siya mina se mi ku ri no swa mina ni tisalela na n'wana wa mina hi endla swa ku yelana so mhaka ku liya ku va ni tesi xitori lexiwani i mhaka ya ku a ni la ku hlamusela xivongo ma twisisa ku na difference and wa ka Makhense so xivongo ni wa ka Maceke so i mhluri wa ka Maceke so no ma ka Mbalati yeah kaya no ma ka Mbalati no makamdabula awu makamdabula ano mi ka Mdabula ko va ku vanhu a va swi twisisi mhaka i ku Mdabula na Mbalati swi le kusuhani swinene swi khomanini swi hambanyisiwa hi layini ku na layini un'wana nga dirowiwa ku laha loko jampala okay na swi twisisa swinene ne ene swi na nkoka ngopfu sweswi na mina byeriwa hi vanhu vo tala ngopfu man'wani ma tlhema ku leti fana mi titswalini la mafana dona mi titswalini straight se ni imagine u ri n'wana wa mina ni lo lumbetiwa ku a ndza tshemba loko vanhu ve ri hafana ku ri vonibondisa i mhaka ya nkoka swinene ne mara na swi imagine swa vava loko u ri mutswari va ku kaneta n'wana wa u humesa tipicture u kha u khisa a ha ri ntsongo va ku a yena hi ku na maxaka a makaneta ni tsundzuka okay so papa mina lava va ngati ya mina va lovini na ri na 12 years I think so ni tsundzuka na maxaka ma mina ma kaneta sometimes ku ri no mi kuma ku lava va nga ngina khale so voni vona la story va nga swi tivi ku hi ye n'wana wa ka Maceke loyiwani so ni tsundzuka siku rin'wanyana mani vo za va pfulela i video la ya khuluwa ka papa mina hikuva va nga tshemba ku hayi man hi yena hikuva va nga tshemba ku hi yena so na yi twisisa swinene lera ra ku Vamakhelwani hambi mo ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na Mambuxu i muhluri wa ka Maceke i muhluri wa ka Maceke ya mahlweni laha hi muhluri wa ka Maceke mi tsakisa hi ku mi tsekela laha ka xivongo ku va kota ku swi twisisa vanhu vo tala ne a ni tivi ku hi mhaka ku va ha ku vona xitori xa khale nkarhi walowo ivi se loko va fika va ku vova moyisa lowu kurile kasi va ku khompera na leswi va nga ku vona nhlekani na nhlekani a leyitsongo wa vorini hi mfumo kumbe a wu vuli malembe a ni nge vuli malembe mara se moni ku a ni se tshama ni feyila ende se ni endla second year a varsity so ni sure va ta swi twisisa ku swi komba kwalaha ko vo ma swi twisisa nyana xa khola leti ti nga swi tivativi ku swa xikolo a no va vo fana na Timothy dya ka miyama ti fike ka grade 12 n'wanuna se swi nga ti bayizisa ku hlayela ku munhu loko a ri varsity na swi twisisa swinene u endla lembe ra vumbirhi a university swi na nkoka ngopfu because vanhu va ku teka u nga ku xin'wana xo vo 6 years 7 years mi kuma ku van'wanyana i titanga mara loko se n'wana vona hi leriwani Mambuxu li kuliri ore van'wana va hindza na yi twisisa swinene hi lava ku sukela masunguleni ne hi ta na yona graduate loko u kula
a hi nge ngheni ngopfu handle ka loko swi boha ka swa personal ne hi ta famba ngopfu hi swa acting because loko ho ta hi swa personal se u nga vi ku va ku ri channel ya wena u hlamusela swa wena because malembe lama u nga na mona u nga hlamusela hi siku and loko ya fika ka malembe lawa u ta u ri na man'wana so exactly acting yi sunguli kwihi okay Mafenya Brothers u yi tivi loko swi te yini kumbe u yi tivise ku nga ta u ta actor or u rhangi u yi tiva before loko se ni u nge se ta u yi tiveli kwihi hi xivutiso xa mina alright Mafenya Brothers ni yi tiveli ka TV obvious mara lexi ni lava ku xi vula i ku ni rhangi ni tiva ku ku na Mafenya Brothers before ni actor yeah cause loko ni nghena se a ku huma part 2 ya kona leswi vula ku ni tivi part 1 and then but then a ni nga swi hleketi ku na mina ni nga tshuka siku rin'wanyana tikuma ni ri kwalayani ma swi twisisa so ni tivi ni before ni nghena leyo loko ri ku ha swi tsundzuka u ri na malembe mangani a ni ri na a na ha ri xo kahle mara a ni nge za ni fika ka grade 1 ka grade 3 standard 1 grade 3 ya so a na ha ri maybe kwala ko ma B2 o ma grade 2 kwala Xona dilega grade 2 na ringana na xona mara u nga ri bede ku na do da hleketanya so and then loko u yi vona swi tinjani ku se u tikuma u ri ndeni because swi obvious ku u voni chapter ya 1 ya we 2 u vove u ri kona yes so lexi nga endla ku ni va ni tikuma ni ri kona i ku ni vuyi ni hlangana na un'wanyana loyi na yena already a ri kona ka part 1 i mapotpot yeah swi na nkoka ku va yeah so if it wasn't about mapotpot maybe ani Steve mara a ta va kha va nga swi tivi ani Steve kumbe bakta ku ri un'wanyana Mambuxu orange ta u ri munhu ntsena anta ni ri munhu ntsena yeah so it's kahle ku misa lwa ni mention too much so nungkhesa na mapotpot na mkhesa swinene because va play role yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu ni vona ku loko ho heta nkhesa Makamu ne swa endleka hi nga ha vi na chance hi tlhe hi rivala so nkhesa ta swi ta vanhu vo tala ne but va swi teka u phungela swinene se na loko va kha va kombela la magavari ma vona ku ma actor ka mina ne va tlhela ku na lady da phungela kambe ta va emphasize ku ha fambisana ni nga ni ri na behavior leyo taniya so u munhu wa njhani mfu okay ni munhu lowa wa ku relaxa too much ni munhu lowa ku relaxa too much na ku a swi easy ngopfu ku ni tolovela like just munhu n'wana un'wanyana so i ku ni munhu wa ku relaxa too much and a ni vulavuli ngopfu ma vona a ni swi koti ku ni sungula ku vulavula ngopfu a xikarhi ka vanhu lava ni nga va tiviku so ni munhu lawa wa ku relaxa and ka mhaka yo phungela a ni phungela mara not hi ndlela la ya ku ri swi ze swi nyangatsa a wu phungela mara hayi ku phungela phela swi fana loko va ku na tinhloko leti a swi vuli ku lava n'wana va na tona tinhloko va swi vula mina futhi laha ku leti ne swa twala ku vochinga ka mina ne ve lowa nhloko swo endla ku lavan'wana va gcina hi le minawini so mone ku hi ku ya hi sweswo ni ngo a ni nga phungeli because a va nga comment va ku n'wana loyi a phungela mone swi vekisa sweswo ku a ni nga phungeli ka va sweswo swo n'wana un'wanyana u ta phungela swo normal vuton'wini okay emhlori a hi amakete ne hi ta vuya hi ya mahlweni na topic ya hina vayingiseri na vavoni va watch ku vula ka maponyana ha kha ha vuya hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku ni tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiseli Mambuxu namuntlha Tokoto Studios Home of Technology
G1 Solimaka channel. Mara lava me va vonaku a xitori xa Mafenya Brothers va ni kuma laha ni nga va ni kume ntsako 35% ivi ni vaviseka 65%. Aka hina vanharhu ku hava munhu loyi a miyelini a nga ri ku vulavuleni a hi ri ku vulavuleni hinkwenu ya a hi ri ku hleveni hi hleva management Jiwani i kota ku tshama na xilo a nga ku vutisa a kha a xi tiva like na life yi va normal ni ku i chavi a nga bye Jiwani okay ke obvious a ku nga ri mina nani ya kuma ku i munhu wun'we la groupini a nga susa information leyi ana vele a yi tiva munhu loyi ku nga hlulani khosa What did that in your shop? Mangadelele. Donani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Mtakata Studios. Home of Technology. Hi le ka G1 Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mutisela swilo swa xiyimo xa le henhla a hi kha hi languta le ndzhaku ku nga va ku ri na channel yin'wanyana yi nga ku landzeni ka ku vonaki nchumu a hi tivi loko ti ri kona i Mambuxu hi ya mahlweni ne ni kombela ku before ni kombela ku before ni ya mahlweni na swivutiso unga va advisor yini va yingiseri va G1 Makamu channel kumbe na va voni. Okay, so vuyanyana nga home Freeman okay, so va yingiseri va G1 Makamu channel ni nga va advisor ni munhu lowa ku rhandza ku advisor swilo in general. Okay, ku there is nothing lexi nga kotekiki emisaveni. So ni nga va advisor ngopfungopfu ka mhaka ya ku loko mi ri vanhu hi ri vanhu karhi hi hanya make sure ku u ti surround hi vanhu lava va ku challengeaku ku u endla swi swa xiyimo xa le henhla not munhu loyi a nga ta ku loko wena i ta na idea yo karhi a ku sweswo swi nge koteki sweswo motosisa. So ti surround ni vanhu lava va hi motivataku hi ku endla swilo leswi swi nga endlekiki or leswi swi kombaka nga ku a swi koteki ma swi twisisa ni principle ya leyi ni push swinene evuton'wini awadana la ta kwalani ku uvalavula ngoku fumi ngona ku ri u motivate as if u xigwili se hi fanele hi twisisa ku u suki kwihi wa bika business ra mina le ra tihuku ntsundzuka nsunguli hi tisiva ntsena ni nga ri na tihuku u lo fikelela yini emhlori ku za u navela ku na van'wanyana a va motivateki. Lexi ni lava ku xi hlamusela ngopfu i timhaka ta ku loko ni languta ngopfungopfu hala tikweni ra hina u vula South Africa kumbe u vula Mbalanga? Ni vula munhu ka Gaza. Okay, munhu ka Gaza. Loko ni languta ka Gaza i timhaka munhu ni vulela ngopfu hi site ra xikola ni cause laha ni nga xoko I know the kind of situation ku yi njhani exikolweni. Ni kombela ku vula leswaku ku ni loko na ha ri le ndzhaku le a ni nga tlharihangi so yini a ni nga tlharihangi a vula ka u bundile a ni putini so lexi nga endla ku ni pasa kahle swinene i mhaka ya ku ni vuyi ni cinca xikolo ni nghenini a Julius. Okay, se even then ni cinca xikolo a nga ta pasa hi nga entertain ngopfu hi nga ta offenda vele Dakar mara u vuyi cinca xikolo from Julius ni vuya a Hlalukweni. Okay, ma swi twisisa ni so ni ku mhaka yi ku loko ni fika a Hlalukweni ku fiki ka class ni vina like cause class le a ni ri ka yona
ku fiki ku va na challenging environment a ni swi tivi ni nga swi veka njhani hi Xitsonga ku vile na mintlhontlho ya ku hlohlotela Yeah. ya ku ve na mintlhontlho ya ku hlohlotela leswa swi fika ka level ya ku ri why hi khe hi dyondzisiwa hi thicara rin'we hi khe hi attenda class yin'we hi fika hi nkarhi wun'we hi tlhe hi huma hi nkarhi wun'we ku ri na ku hambana a xikarhi ka ti-results ta mina na vanhu valava a va swi kota ma swi twisisa so swi ni puxi ngopfu swinene leswi vulaku swi komba ku if someone can make it swi komba ku na mina I can make it so ni twa hi xilungu ku se u kona msakazweni mara leyiwani hi ta tlhelela ka liya hina nkarhi hinkwawo mi nga wari wa ha ri kona hi Mambuxu yeah u lo achieve ti-results ta njhani kuza u twa u motivatekini okay iku ni achieve ti-results ta swilo leswi a swi ni tsana ngopfu ti-subject ta kona a ti ri hansi ngopfu kususela ka grade 10 loko ni compare ti-results ta mina ma swi twisisa iku ni kote ku ni achieve swona ku nga metse na science laha ni nga fika ni kuma a swi katsini u kuma A kumbe xin'wana xin'wana xi na A ya xona xi na A ya xona so yeah iku vanhu vo tala okay munhu ku vanhu vo tala va na mentality leyo metse yo hayi metse wamba va na mentality yo physics yo hayi ngoni tikomela e50 ni tikomela ka swo so i mhaka ku na mina loko a ni nga kumangi challenging environment na mbyela anta ni nga swi kotangi ni tsakisiwa hi mhaka ya ku a ni vo fana hina hi swibiheli nyana se loko hi vula swilo swi endla ngoko we hemba mara mina loko ni kusukela laha ka grade 11 na le ka grade 12 loko machudeni laman'wana ni kha ni dyondza na mona ne ma kha ma practice ku solve tinhlayo ta maths me an practice ku ti createla ta mina the way ni nga good swona mathematically lero am predicta exam ku yi nga ta yi ri so so ya mahlweni na yaleyo ne mara a hi heti episode leyi 1 hi ta ya na yona aka episode 2 hi ta kota ku tlhelela le masunguleni alright hi lwela ku ri hi nga biwi hi nkarhi mi nga kwatile a ni mi ta tlhela mi vona na swi lo yini vanhu va hosi na Tokoto Studios, home of technology. Inkomu no tlhela ni khensa ku amukeriwa. Xana a swi tiva leswaku yunivhesiti leyikulu eka tiyunivhesiti ta matiko ya misava yi kumeka etikweni ra Afrika edorobeni ra Fez eka tikonkulu ra Morocco ke naswona yunivhesiti leyi yi tiviwa tanihi R Qarawini. Yunivhesiti leyi yi tumbuluxiwile hi lembe ra 859 a ndzi bayizanga 859 ndzi vulavula na wena namuntlha ku ri 2021 yunivhesiti ya R Qarawini yi na kwalomu ka 1162 wa malembe yi ri kona. Ku kondza ya hlangana nakambe eka xiphemu lexi nga ta landzela xa tiva Afrika ya wena vito ndzi Theo Mafuyeka muhumelerisi ka ha ri Jiwani Sole Makamu cameraman ya hina ka madyambu ya siku ra namuntlha a ku ri Kagiso wa ka Bukhupa ra haperile.